Poštovani gledalci Bir televizije, Esselamu alaikum i želimo vam dobrodošlicu u novo izdanje emisije Poruka vjere, poruka dobra. Koliko se često prisjećamo naše slavne prošlosti, naše historije, da li smo izvukli poruke i pouke iz slavnih vremena o kojima često volimo kazivati. Koliko nam je jasna sadašnjost, a koliko nam je nejasna budućnost koja pred nama stoji. O ovim i sličnim temama danas ćemo pokušati nešto više saznati, a čast mi i zadovoljstvo predstaviti svog današnjeg gosta. Sa nama je danas uvaženi dr. Sedat Bešlija, doktor historijskih nauka. Uvaženi doktore Bešlija, Esselamu alaikum i dobrodošlica. Alaikum salam i hvala vam na pozivu. Spominjemo često tu slavnu prošlost muslimana pogotovo. Civilizacijski nivo na kojem su bili i kojim su živjeli predislamski Arapi svima nam je dobro poznat. Koje su ključne osnove koje je Islam dao Arapima da bi dospjeli na tron svijeta? Pa da, kada spomenemo predislamske Arape, nekako odmah i stavljamo u negativan kontekst u period džahilijeta, period neznanja i tako dalje. No, trebamo se ipak vratiti malo u predhistoriju, da tako kažemo, i vidjeti određene kvalitete koje su Arapi imali i u predislamsko vrijeme. To su prahistorijske stare civilizacije, stare države, kraljevstva, Sabejci, Minojci, Nebatejci, čuveni grad Petra i tako dalje. Tako da su Arapi, recimo, pjesništvo je bilo jako poznato, muallake, takozvane, remek dijela nomadskog pjesništva, čuvene zbirke koje su kasnije u klasičnoj arapskoj književnosti preuzimali kasniji pjesnici, čak ih prevodili na istočnjačke i druge jezike. Zatim trgovina. Arapi su bili na području koje je bilo između Perzije i Bizantije stjecište posebno posredničke trgovine i oni su dobrano koristili te sukobe između Perzije i Bizantije da sebi priskrbe takvo jedno mjesto. Tako da Arapi imaju svoje mjesto, tako kažemo, u historiji civilizacija. Međutim, ono što je dakako činjenica, historijska činjenica, kada je u pitanju metafizički duhovni svijet, Arapi su bili zaista na dnu u tom nekom 6. ili 7. stoljeću. I kada pogledamo izopačenje različitih vjerovanja, zatim mnogi morbidni, brutalni običaji kojima su Arapi bili skloni u tim vremenima. Poznat je slučaj sa zakopavanjem žive ženske djece. Te stvari nisu mogle biti promijenjene osim sa, da tako kažemo, izravnom Božjom intervencijom i slanjem Božjeg vjerovjesnika, sa stvaranjem jedne nove životne paradigme, novog svjetonazora, upravo kroz Božju uputu. Dakle, uputa je ono što je Arapima nedostajalo. I kasnije znamo čuvenu izreku Hazreti Omera, drugog halife u islamu, kada je govorio da su obožavali čak i hurme, predmete i hurme, artikl, jedan namirnicu. Pa kada bi išli putovali i ogladnili, onda bi pojeli to svoje božanstvo. Pa kada su Hazreti Omera pitali jeste li uopće imali pameti da tako nešto radite, on je kazao da imali smo pameti, ali nismo imali uputu. Dakle, uputa je taj, spomenuli ste, pitali ste za koje su to osnove, zbog čega su Arapi dospjeli do trona svjetske civilizacije u kasnijim stoljećima. Uputa na prvom mjestu. Druga stvar jesu ove fizičke, ovo svjetovni elementi koji su samo dali dodatni doprinos tom razvoju. Naravno, na vojnom polju, kada se pogleda u vojnom okviru, da tako kažemo, kamila, deva, prednost deve u vojnim poljima je bila izrazita u to vrijeme na tom području Hidžaza i šire. Za kamile se i kaže da je to jedna pustinska mornarica koja je pomagala u svim tim ratovima Arapima da šire svoju teritoriju. Zatim jezičke i kulturne sličnosti sa narodima koji su živjeli u okviru Perzije ili Bizantije, a koji su vremenom primali islam i postajali saveznici muslimanima, Arapima. Odnos prema ehli kitabijama, narodima knjige, jedno suživljenje. Inače, Medinska država, prva islamska država, je na neki način konfederacija
vjerskih zajednica, konfesionalnih zajednica gdje je bilo mjesta za život ne samo muslimanima i drugima. Sve to zajedno je učinilo da od 610. godine, kada imamo prvu Božju riječ spuštenu čovjeku preko poslanika Islama, pa do 711. godine kada Tarik bin Zijad prelazi današnji Gibraltar koji je dobio naziv po njemu, Džebel et Tarik, i uvodi islam na području Andaluzije, današnje Španije, za nekih 100-tinjak godina Arapi i muslimani u to vrijeme su učinili za svjetsku civilizaciju nešto što još uvijek historiografija, literatura, svi autori na istoku i na zapadu koji su pisali nisu mogli naći adekvatno objašnjenje i ostali su na neki način bez teksta. Kako su islam kao učenje i muslimanska društva utjecali na globalne civilizacijske tokove? Islam je vjera kozmopolitizma, širine, koja je utemeljena na Božjoj riječi uči, čitaj u ime gospodara koji stvara. Muslimani su obavezani ili trebali bi u najmanju ruku da budu poput pčela, da od svakoga uzimaju ono što je dobro, korisno i da prave lijek za čovječanstvo. Islam je isto tako vjera progresa, akcije stalne, ali i mjere u svemu. Kada se to pogleda, onda takav doprinos svjetskoj civilizaciji, posebno u onom zlatnom periodu srednjovjekovnom, Andaluzija i tako dalje. Naravno, simbol gradovi, Damask, Bagdad, Kairo, Kordoba, Granada, pa i Istanbul. I kada pogledamo razvoj svjetske civilizacije, muslimani su kao takvi imali snagu da prethodne kulture civilizacije, kao što su helenska, rimska, usvoje, obrade i prenesu u zapadnoevropski svijet, da tako kažemo, preko Andaluzije. Na svim poljima se to pokazalo, da tako kažemo, svim oblastima, granama, od geografije, fizike, matematike do filozofije, sociologije, medicine, zoologije. Spomenimo samo neka imena: Ibn Rušd, Averroes, čuveni na zapadu, Ibn Sina, Avicena, Ibn Haldun, čuveni muslimanski sociolog. Tako da, evo, možda na dva primjera još da ilustrujem šta je to značilo za svjetsku civilizaciju, taj doprinos muslimana. Jedan francuski fizičar početkom 20. stoljeća je, kada je dobio Nobelovu nagradu, u svom govoru je kazao: mi smo od muslimana naslijedili iz Andaluzije 30 knjiga, pa smo naučili cijepati atom na osnovu toga. A zamislite da su preživjelo 500 000 knjiga, vjerovatno bi danas mogli da putujemo između planeta po svemiru. Tako je govorio. Ili evo, još jedan primjer, jedan poznati u 20. stoljeću turski intelektualac i političar Necmettin Erbakan je imao običaj kazati, kada bi muslimani zatražili patent na takozvane arapske brojeve koji su došli do zapada, da sadašnji Evropljani isplaćuju dug muslimanima za taj patent, i kada bi taj dug bio 1 cent na svaki otkucaj tastature, zamislite koliko bi taj dug koštao prema muslimanima. Imao je čak običaj kazati da bi morali i do veša doći, svoj veš predati, jer muslimanima ne bi ostali bi bez ičega, da tako kažem. Često spominjemo objavu, širenje islama, početke, zatim Andaluziju, Španiju. Koliko često spominjujući tu slavnu prošlost, mi u stvari se krijemo iza nje, svoje neuspjehe pokrivamo tom slavnom prošlošću? Naravno, s jedne strane spominjemo, ali evo, ako bismo možda se suzili malo ovaj naš bosanski okvir, nisam baš siguran da često spominjemo upravo tu slavnu prošlost, kao što kazaste, te pozitivne, pobjedničke strane naše prošlosti, kojih je otprilike 80%. Dakle, naša je prošlost takva. Nekako smo ove generacije zadnje, posebno 3 decenije, se zatvorili po meni u jedan začarani krug koji bi mogao nazvati kulta žrtve. Dakle, neka nama
kulture sjećanja, obilježavanja genocida, zločina, to moramo pamtiti. Ali ukoliko želimo napraviti iskorak kao narod i kao zajednica, kao nacija na koncu, moramo se vratiti na te stranice prošlosti. Mi moramo vidjeti šta je to Bosansko kraljevstvo. U bosanskim okvirima govorimo. Moramo vidjeti šta su to Isabeg, Ishaković, Gazi Husrebeg učinili za Bosnu. Kakvi su to civilizacijski iskoraci bili. Moramo vidjeti recimo zbog čega, evo koliko javno zna Mehmed Agu Imamovića koji je odbranio Tešanj krajem 17. stoljeća prilikom pohoda sa vojskom do Sarajeva, kada ga je spalio. Ili Osman Aga Halebija koji je u isto vrijeme branio Mostar. Moraju ove generacije malo više istražiti zbog čega je obješen recimo Muhamed Hadžiamaković ili Abdullah Kaukčija 1878. Također otpor fašizmima koji su bili u 20. stoljeću, svim izmima, isključivostima, ali ne na način kako to neki manipuliraju, nego na način da vidimo stvarno da se borimo istinski protiv tih ideologija, anomalija u čovječanstvu koje imamo. Ili moramo se vratiti na naše heroje, 9 heroja, zadnja agresija na Bosnu i Hercegovinu. Na toj paradigmi ćemo moći dalje napraviti iskorak. Ne znam na kojoj paradigmi možemo drugoj napraviti iskorak i kao zajednica, i kao država, i kao narod, da tako kažemo, ukoliko se ograničimo samo na one stranice prošlosti koje su ipak označile, da tako kažemo, neku vrstu poraza. Ono što me još zanimalo, a da vas pitam, pošto je vaša uža specijalizacija Osmanska država i taj period, postoje li podaci kako su izgledali Ramazani, kako je izgledao mjesec Ramazan u Osmanskoj državi? Naravno, to je velika tema, Ramazan u osmanskom razdoblju. Mi imamo ovdje, kada je Bosna u pitanju, određena djela napisana na tu temu. Većinom, evo možda da izdvojim neke sekvence koji mogu biti zanimljivi za ovaj razgovor. Većinom se naravno, kada se povede priča o tom Ramazanu i u osmanskom periodu i u kasnim razdobljima, idemo od nekog obredoslovlja, od ibadeta, od teravija, od mukabela, običaja. Međutim, postojale su neke stvari koje su možda izgubljene danas, koje bi vrijedilo možda i obnoviti. To su sve civilizacijske vrijednosti iz naše kulturne baštine. Recimo u prijestolnicama od Istanbula i mnogim drugim velikim gradovima, to je slučaj i sa bosanskim gradovima, nekoliko dana prije Ramazana javnosti u društvu bi se pročitali apeli, takozvani ukazi ili upozorenja tembih name. One su sadržavale to da se javnosti kaže da nastupa Ramazan, da povedu računa recimo o svojoj odjeći kako se oblače za dane Ramazana, da povedu računa o israfima u hrani, da previše ne konzumiraju bespotrebno hranu jer je Ramazan. A nemuslimanima se skretala pažnja da ne bi trebali javno mrsiti tokom Ramazana i tako dalje. Ili recimo još jedan zanimljiv običaj je bio takozvani zimem defteri. To su defteri na veresiju kad su ljudi kupovali u prodavnicama pa imaju dugove. A onda su muslimani imali običaj, to smatrali značajnom sadakom i sevapom, da odu anonimno u prodavnice i da brišu dugove ljudima koji imaju dužne. Dakle, brišu iz tih deftera dugove. To je zanimljiva stvar. Jer recimo nije se smjelo podizati cijena namirnica, tržište je to, mufetiši, takozvani inspektori su to nadzirali. Za vrijeme Ramazana nije bilo dozvoljeno podizanje namirnica. I mnogi drugi običaji, dakle, poznat običaj 7 noći, 3 sofre. To je u Istanbulu, mislim da i danas zadržan taj običaj u nekim bogatijim kućama. Nikoga se nije odbijalo ko je pokucao na vrata, posebno siromasi, da dođu, da iftare zajedno sa ukućanima. A čak su, to je ovako jedan kuriozitet, na kašikama su bile napisane sure, imena sureta ili iz Kur'ana, Jasin, Tebareke, a to je isto postavljano na sofre. I onda su svi koji su dolazili, da se ne pravi ta razlika u slojevima društvenim, sjedali prema imenima sura koje su pisale na tim kašikama. I mnogi drugi običaji su
bili tada, dakle u osmanskom razdoblju, živi svaki Ramazan. Dakle, medrese su se zatvarale za učajluke, takozvane Redžep, Šaban i Ramadan. To je bio raspust. Noći su se zamjenjivale danju sa noćima, dakle tek poslije iftara bi život započinjao u pravom smislu te riječi, dotad je odmor, ibadet i tako dalje. Tako da evo, to su neki detalji koje možemo izdvojiti. U mjesecu Ramazanu svakako su značajni događaji kojih se uvijek rado prisjetimo. Početak objave Kur'ana, bitka na Bedru, oslobođenje Mekke i mnogi drugi značajni datumi. Kako ispravno pristupiti obilježavanju značajnih datuma za muslimane? Naravno, datumi i značajni događaji su izuzetno važni. Njima se može pristupiti na različite načine, zavisno od što želi iz historije. Jel? Možemo ih samo obilježiti, možemo ih slaviti, veličati i tako dalje. S obzirom da je historija kao takva humanistička nauka, ima plemenite ciljeve, onda bismo trebali, kada se vraćamo na te događaje, da crpimo određene pouke i poruke iz njih, pa da vidimo, recimo, da proniknemo u uzroke, u posljedice, u razloge zbog čega je uspjeh bio postignut u bitci na Bedru, a s druge strane zbog čega su muslimani podbacili, da tako kažemo, u bitci na Uhudu. Tako da, evo, to su neki okviri u kojima bismo se mogli kretati kada je u pitanju odnos prema značajnim, da tako kažemo, datumima, posebno ovim datumima i događajima koji su uvijek živi i aktualni. Dok je muslimana, tako će biti. Bitka na Bedru, osvojenje Mekke, zaista prijelomne tačke, naravno možda i za ukupnu, dakle, islamsku historiju. Kur'an obiluje kasasom, kazivanjima o prošlim narodima, poslanicima. Kako jedan historičar, koliko je jednom historičaru zanimljivo pratiti ta kazivanja? Naravno, ja sam prije nekoliko godina imao priliku da čitam jednu knjigu pod naslovom Historijski zakoni u Kur'anu. To su ovako metodološke inovacije, nemamo te literature, mislim da je prijevod s engleskog bio na naš jezik. Dakle, Kur'an kao takav kroz svoje ajete podstiče istraživanje historijskih događaja. Siru fil ardi fenzuru, putujte po zemlji, istražujte, gledajte, analizirajte kako su živjeli i kako su skončali oni koji su bili prije vas. Dakle, to je dovoljna, evo, historičari, da tako kažemo, oni koji baštine islam i žive islam, mogu kroz ove rečenice vidjeti poziv da se bave time. Naravno, Kur'an posvećuje veliku pažnju zajednicama, društvima kroz historiju. Postoje određene zakonitosti u Kur'anu na osnovu kojih ljudi, čovječanstvo, mogu da sebi naprave zakone koji su najbolji za njih. Ono što njima treba u njihovim životima. Naravno, postoje i određeni uvjeti, da tako kažemo, aspekti tih zakona, historije koje možemo vidjeti u Kur'anu. Recimo, univerzalnost je jedna od tih. Ako vi dopadate rana, i drugi dopadaju rana. Ako Bog daje Đelešanuhu čas pobjedu jednima, čas drugima, da bi vidio ko vjeruje od vas, da bi uzeo neke za svjedoke. Tu je univerzalnost. Tu nema razlike između nacija, zajednica, ljudi, pojedinaca, tako dalje, pripadnika ovih ili onih vjera. Zatim, božanski aspekt. Naravno, uzročno-posljedična veza je jako važna kada izučavamo historiju. Zatim, osim toga, i neki drugi segmenti naučne metodologije su važni, ali muslimani, vjerujući ljudi, kada pristupaju historijskim događajima, oni znaju da sve te stvari ipak na kraju i na početku ovise od prvog uzroka, da tako kažemo, i čovjekova sloboda. Bog je dao slobodu čovjeku izbora u kojem će se djelokrugu zakona kretati. Da li u onima koji degradiraju i uništavaju čovjeka ili koji nadograđuju čovjeka. Bog neće izmijeniti stanje jednog naroda dok pojedinac u tom narodu ne izmijeni svoje stanje. Također u tom kontekstu možemo posmatrati. Nijedna zajednica nije osuđena da bude poražena za sva vremena, kao što nijedna zajednica nije osuđena da bude pobjednik za sva vremena.
To sve zavisi od društvenih okolnosti i od načina na koji će pojedinci i zajednice pristupati tim zakonima historije koje možemo čitati kroz kuranske ajeta, posebno kroz kazivanja o prošlim narodima. I tu dolazimo do ključne, po meni, kako ja to vidim, ključnog segmenta, a to je dakle, izbor pojedinca. Odnosno, šta dominira u jednoj zajednici. Ako je zajednica u cijelosti iskvarena, pojedinac, koliko god čestit bio, neće moći pomoći. Ima ona narodna izreka uz suho gori i sirovo. Ima i ajet u tom smislu. Bojte se smutnje koja neće obuhvatiti samo one koji su krivi među vama. To su jako bitne poruke. Šta Kur'an želi da kaže? Da ljudi imaju odgovornost kao pojedinci, to se kroz historiju vidi, i to će i na onom svijetu, kroz knjigu u desnu ili lijevu ruku biti viđeno. Ali isto tako, možda čak i važnija odgovornost je odgovornost zajednice, odgovornost društva u cjelini. Jer ako zajednica u cjelini podbaci, to je sura Džasije opet, s druge strane, kada će biti narodi i skupine pozivane da kao skupine daju odgovor šta su činili, ako zajednica u cjelini podbaci, onda bez obzira koliko čestitih pojedinaca bilo u njoj, to neće biti prema ovim zakonima historije iz Kur'ana dovoljno da ta zajednica preživi. Također, jedno mišljenje uvriježeno danas tiče se sira, biografija Božijeg poslanika, alejhi selam. Često se govori da su one ispunjene ratovima, ratnim pohodima, da je poslanik, alejhi selam, nerijetko prikazivan kao ratnik. Kako vi vidite sire, biografije Božijeg poslanika, alejhi selam? To je vrlo zanimljivo pitanje i hvala vam na tom pitanju. Tačno, kada pogledamo historiografiju životopisa Božijeg poslanika Muhameda alejhi selam, vidjet ćemo na početku su to bile Ibn Hišamova, pa i donekle Ibn Ishakova, El Vakidijeva historija životopisa poslanika alejhi selam, koji su manje više bili kitabul megazi, kako se to terminološki stručno kaže, ili knjige o vojnim pohodima. Završavalo se sve na faktografiji o vojnim pohodima. Nije se puno govorilo o nekim drugim aspektima života poslanika alejhi selam. Međutim, u kasnijim razdobljima, posebno kada pogledamo zadnjih 100-150 godina na koji način se pristupa pisanju i na istoku i na zapadu i kod nas, da tako kažemo, autori koji su pisali životopise, vidjet ćemo nekoliko tih okvira u kojima, ili pristupa, da tako kažemo, autora. Jedan od tih pristupa je, recimo, to su djela Muhameda Hamidullaha ili nekih drugih autora, ili našeg Mehmeda Handžića, koji je također napisao jednu brošuru Muhameda alejhi selam, život i djelo u najkraćim crtama, ili zapečaćeni džennetski napitak Al Mubarek Furija. Kod nas je to rašireno u zadnjih 2 decenije bilo. Znam da je oštampano, na svakom mjestu se moglo naći u svim bibliotekama i kućama. To su sire koje su bazirane na izvorima ovim prvim historijama i naučna metodologija se slijedi na neki način, na savremeni način se piše. Ne ulazi se previše u ovaj didaktički karakter. Ne ukazuje se previše na uzoritost poslanika, da ga se treba slijediti i tako dalje. To je druga vrsta, drugi pristup. Autori poput En-Nedevija ili Mustafa Es-Sibai ima također, ili Ramazan el-Buti, Muhammed el-Gazali. Oni su pisali sire didaktičko-davetskog karaktera, gdje su pisali muslimanskim generacijama, posebno mlađim, da se probude iz letargije, insistirali su kroz to pisanje da je potrebno slijediti put Božijeg poslanika. Zatim imamo još neke pristupe. Recimo, Muhammed Husein Heikel ili Sejd Husein Nasr ili naš Osman Nuri Hadžić u 20. stoljeću je pisao Muhammed alejhi selam i Kur'an, čini se da se tako zove knjiga. A to je bio pristup da se na neki način odbrani poslanik alejhi selam od napada, da se jasnije ukaže objektivno na životopis poslanika alejhi selam na bazi svih dostupnih historijskih izvora, da se na taj način vodi dijalog sa onima, posebno u zapadnoevropskom kontekstu, koji imaju negativan pristup prema poslanikovom alejhi selam
životu. Ima tu još pristupa, recimo, važno je spomenuti savremene pristupe pisanju životopisa od strane naučnika sa zapada, dakle sa katedri, ljudi koji se bave orijentalistikom, islamistikom, poput Thomasa Arnolda, Karen Armstrong, Anna Marie Schimmel, Martin Links i tako dalje. To su ljudi koji su pisali u skladu sa savremenom naučnom metodologijom, ali i puno hvalospjeva ima u tim knjigama, dakle, na račun poslanika, ali i selam, iako su nemuslimani, dakle, autori. I na koncu imamo pristup, potpuno negativan pristup, Robert Spencer, evo možemo jedno ime spomenuti, koji potpuno negiraju bilo kakvu pozitivnu ulogu u historiji, dakle, poslanika, ali i selam, tendenciozno pisanje, dakle, koje dakle, na neki način i ima jedan ksenofobičan pristup kada pogledamo tekst tih autora. Ako mogu dodati još ovu stvar, dakle za kraj, kada govorimo o sirama, ja bih volio kao bosanski musliman, kao istraživač u Bosni i Hercegovini da vidim od naših autora, mislim da to naši profesori, intelektualci mogu učiniti, da pišu sire koje će imati snažan eho u tekstu kontekstualizacije historijske. Zašto ovo govorim? Dakle, često se nekako zadovoljavamo samo isticanjem tih pozitivnih vrijednosti kroz i hadisi su naravno u prvom planu, ali imam osjećaj da je savremenom čitaocu, jednom prosječno obrazovanoj osobi, mnogi ti segmenti su nedokučivi. Mi trebamo dokučiti poslanika, alejhi selam i 7. u 21. stoljeće. Trebamo vidjeti zašto je on mogao ostati poslanik, a da je hodao pijacama i čaršijama. A i dalje je bio poslanik. Taj moralni kod, poslanički kod je ostao. Dakle, po meni na taj način, tu metodologiju autori, ako budu slijedili, možemo doći do jako vrijednih životopisa poslanika. Evo za kraj, pitanje jedno zanimljivo, vjerovatno za mlade ljude i za mlađu populaciju. Doktore Bešlija, kako pronaći inspiraciju u slavnoj prošlosti i isto znati primijeniti u vremenu koje nam predstoji? Naravno, to je individualno. Svako pristupa historiji na način na koji želi da pristupa i šta želi iz te historije da uzme za sebe, za svoj život. Ja bih mogao na to pitanje odgovoriti možda na sljedeći način. Ono što je mene inspiriralo, bavim se historijom već dugo vremena, dugi niz godina i posebno historijom Osmanske države. Ono što je mene fasciniralo kroz literaturu i generalno kroz rezultate te civilizacije jeste sistem vakufa. Dakle, vakuf kao institucija. Šta to znači? To znači da znamo svi da je čovjekov život prolazan, ali treba ostaviti nešto iza sebe. Evo vidite, mi današnje generacije, samo u našem kontekstu bosanskom, koliko crpimo iz tog vakufa Gazi Husrev Begovog. Koliko crpimo iz nekih vakufa prije 400-500 godina i današnje generacije žive na osnovu toga. Šta je poruka? Poruka je dajte da pokušaju, zašto ne bi ove generacije pokušale nešto da ostave iza sebe? Neko djelo po kojem će pamtiti sljedeće generacije te osobe. Mi znamo i hadis i naputak Božijeg poslanika, alejhi selam, da čovjek ipak treba ostaviti nešto iza sebe za što će biti nagrađen i nakon smrti. Da li je to trajna sadaka, to je vakuf, trajno dobro, da li je to nauka, da li je to odgojeno dijete, ali nešto da ostavimo. Ima jedna turska poslovica, možda za kraj da to spomenem. Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Znači, magarac ugine, za njim ostane samar. Čovjek preseli, za njim ostane djelo. Evo, nek to bude poruka za kraj. Divna. Doktore Bešlija, hvala vam puno za vaše izdvojeno vrijeme što ste bili naš gost. Molimo dragog Boga da vas nagradi za to i nadamo se da će se i naši gledalci okoristiti ovim današnjim kazivanjem. Bilo mi je zadovoljstvo i hvala vam na pozivu. Poštovani gledalci Vir televizije, pratili ste novo izdanje emisije Poruka vjere, poruka dobra. Danas smo razgovarali sa doktorom historijskih nauka Sedadom Bešlijom. Budite i dalje uz vašu Vir televiziju. Esselamu alaikum.